ผู้ฟังก็ต่อได้ไงตาวฟ้าตาโปออยฟอนว่ามอยโลตุกะตาเอปองปองย่อยอะฮอนนี้เกฟอมาฟอลาฮังตอนว่าตูเมอเปียกมาอลุงาก็ตุโปว่าอันวาโลโลวะไอปลกลามาก็นี่que honoโลตุว่าเปียมhonoโฮฟิอาเกออตัวไอเอาเสียเลเลอาเปก็ตาปุตุกโลโลเกโควีกายตุกโลโลเกเลเลกาตัวงาฟอร์มานาตุโอตาโอวันงฟอร์มาตาโออาเปียก็มาอลุงาก็ตุโปตาว่าเฟมาว่าฟาตาตาเลเลตาตาลีเฟียตรงกับตัวเป๊ะตาวกาวฟาตาโฮว่าปองปองย่อยเอานี่เอาตัวนากีกวยนี่เขาว่าสู้เนี่ยมวยฟาตาว่าเงาตาวกาวงาฟนองฟาตาตาวเลติโอบางฟิตุปอยนี่มาFMกาวมาตาวเปซี Facebook อ่ะBroadcom 87.5 broadcasting ไม่วาโลโลตาตาเลไอ้กิโมโตฮนุกาโตมวยฟาเฟque tao kau kata moi he ka to nga oe ahoni pe ai kai ko ia pe ka ko formalo ia ki motor ko to pe na mo wala ni mamai I hono sponsor ai polklama ai ako ma olunga ko tu po sia ko mo ui au nga tap tu lolo ki ko vi kai tu lolo ki lele kamata ai polklama ko tu ta fra fe lang langi kau ke puria kororotonga o ak marungu tupou ko kore mua ke hufanga tu e talawatap kakata ko fa ki pangaini pula matatoa kore atu ke pagi atu mua akawala raisia mokoronga ki fa ko ka tu be ai polo kalama pongpongini ta kwa vela ge do ma Ino tak mari mai atau fononga tawa mai ge afa kolo ba mo afa fifi ko ni na famo me ulu ke fai mai ta fononga ke farala na tau fai na fai be ge ato nai fa vita ina ni to kai ato e ga vai o tau tu ta mo uyai pe rau mari rere ta hini pega tuika ba mona pare ki programa ko nga ula ki programa ki ahoni ki ai begi fato don si ai ula matatoa ba ko kore fa more atu kataka ho maulo to ko kakai ia mau apini hala ga ngai mira ba ko kore fa more atu mu ki fa more ia ko hiri be fo ha fai mai e whana wa kororo tonga a himi ko tau himi whawhita ia ke pongpongini ko rotu e tuk whai katoa be a rotu i he houa maranga e toko taha tene rotu i a aho tene tāwaki whakataha i pe ma mua e project mai mua a tahimi princesi ko e ka heri be whakawa ko kore ki he kauhiwa na hiwa i mai a himi whawhita e ka heri ia Kafe ia prea ko maroro, ia ko marungu tupou. Kini whaka mahino mai a ki programa pa koe fashion oa e mai moa e tahine ia ka hiri ia pa tau toko atu. Maro awuta. Kani ko ia mau kau kata hakai i hoan api ako maulunga ko tupo.
mure atu, tau rau katoa mua e loto a eiki. Mau ta mai ku he wani, tāpa ahu wapa, kure, kaki ngaro, nge koi i rang, e ngama. Kaki mai ahu, kaki ngaro. Kou e maro, Maro Vito. Kang mari ko niyo ko whawhi hini ai Priako Maroro o ak Maroro ko tupou. Pas kau te vita tu purotu, to tai o le po finau. Ina lawa mai. Whamatara atu, pem whatau kei, a fiso noa a prosek ko mai moa, a ta hini, ko saro ki mapileo pilo le utita, Maro. Kota ke a fio e o tō mafi. Kota fo ke tahine princesi. Salo te mafi pilo rem tuika. Patalone e a kororo tongana mo e ak tutuku. Ak maalungu tupou. E po ke whakatapu ki he suindai rahe sesi ka koe e kōsperi o e honi. Katapu ki a Kala isia mo klonga, ka ataka te au. Ke u hufanga atu ai. I tala malu, tala whakatapu ka katu ko ne whai wau whaki, ka ataka ki u. Te au ke whakahoko atu, ki whakamatala whakatau kei. O i moa, visone whakalakalaka e tahi ne pataloni. Mai ne api ako, Tupou High School. Ai ako tau, amana ke whakaola e pongpongi ni. Uiai be konga e ua. Konga ura ki, ko e polo kalama ako. Ka ura ki, polo kalama ako, ko e ako skola sipi. E whai ia ki All Saint Anglican School i Brisbane. Nai tau peta, ai polo kalama ko e ni, pe toki hoko at me ai, ki University o ka whainga maari e. Tau wafe maanima, na e fuafua kau atu ki ai ki kaunanga bea me ak malunga tupou, Teisa Lavinia, Lanivia. Mawai ano whailonga bachelor i he ati i he lao. Lawa bea mono lesi sita, pia kune lolotonga ngau e whakalau i Brisbane i he lolotongani. Ka whika wana e hoko atu ke wafi o fulmao no. E kaunanga ko Marion Prescott. E mau hono whailonga bachelor i he ati i he nurturing. O si lesi sita pia mo e kaunanga ko ni, pia kune ngau he whare mahaki i sene i he lolotongani. Ko hono tolu na hoko atu ke wafi hongfulu mafitu. Ko kaunanga ko mere paia. Nere toi mau bea e whakailonga bachelor i he nesi. Osi resi sita, pia kulotonga ngau e bea moia i sene. Au mai ke tau wafi hongfulu mawalu, makatuunga he palo parema na e whihangahangai mo i whika whao e polo kalama. Ko ena uhinga ai hono toi review o e scheme ko e ni, me he tau e taha ki he tau e tolu. O kamata me he year 10, pe koe form 4, form 5, mo e form 6. Pe ku liliu lewa tau tolu. Aia koe amanaki, ko ne au koe ke tau hono tolu he year 12, e osi mau hawhainga maaria pe malo he whiunga ki tamsi ibo ke ki tahine ako ke mau hane scholarship ke hua ki university. Ia honi, koe whika ni mai, oi polo kalama koe ni. Pia koe fuafua toko taha, i he scheme for o koe ni ko Sela Masila. Koe pera Sela, ke kantang mai ki mwani ken. Ko Sela Masila, koe ofe fine, koe stutu ko Samson Masila, pia mo ofa.
O whatatau ke report whakamui taha o kia e amanak lei ki he whenga o whai e sera maasila he polokala mako a e tahine pataloni. Koe ki whakamaria koe ni sela, whai beha ki i whakamalo no be ki e tahine kai uma a e hou eiki o e pongpongini. Whatap ke o toa mafmaf, o ne ki tau haumai tau toa, wāmai ke awha kuronga ni. Tap ke tahi ne whalanglango aho ni, Princess Charlotte Puleolevu Tuita. Kole he huwhanga e ngai whatapu ko o sau whaki moa, ka e tā moa, ki whine muini ki uwhai haki i lea. Tahi ne Princess, nei tutulu e whetuuna ko higa tunga whakaako Tupou High School. Taine whalanglangi. Nei kai ke ulawa ki All Saints o whawhawhangai a Kolis Queen Charlotte. Pe Kolis ko Tupou. Kana ulawa tu o whawhawhangai a tap tuk lolo. Ka tāma ki whine muini ki ungai aka e lea whapilitani a. Ke lawe e hek pule ako, Mr. Wallace. Ka unga ue pe pehe ke whanau ako o e api ako All Saints Anglican School. I whawhawhonga te uwhai. Good morning. My name is Stella Marcilla, and I was studying at Tupou High School, not Queen Charlotte College. And I was blessed with this memorable opportunity. I had a wonderful opportunity to study in Australia on a scholarship from All Saints Anglican School, thanks to the headmaster, Mr. Wallace. I am deeply grateful to Mr. Wallace for his generosity in awarding me this scholarship. A special thanks to Faulata Finau and Reverend Tuipulot Finau for their support and help in organizing this program. I also want to thank Lopeti Lavnia for his continuous support, as well as Reverend Livlio Farava and the planning committee of today's program. On behalf of myself, Mr. Wallace and All Saints Anglican School, we wish Your Royal Highness, Princess Charlotte Puleolevu Tuita and Tupou High School a joyous anniversary. Let's all join in a prayer to become a stronger community and praise God to help us overcome our challenges. Thank you for listening. Ofatu. Koe proklama ko hono ua, ai au amana ke kamata i he ua whiu fulmanima e tau fuau i Tupou High School ko Form 1. Pa te nau whai e silapa hako Form 1 a Queensland, Australia. O whakafomai he a piako All Saints Anglican School, hanga e goia ko mumea ki ai. E tok whak mai whoka e puri ako me moe hongo whai ako kehe e toko ua. Nā nau whalau atu, koe hui ke whawhai e whakatau kei, o silapa pia moe nau. O iai bea e mana ke hoko atu e polokalamba, attachment koe ni, ke hoko atu hono whakatau kei o e kau whai ako, koe uhi, koe whia mau e polokalamani. Koe ngahi tokoni whaka internet kua whai, o uhinga ke whakahoko ake e polokalamako mahu ingani. Ko hono ua, o ki whakahohaa o e pongpongini, o whilawe ia, pia mo Information Communication Technology Project ai Tupou High School. Pe koe ICT, ai ako malungo Tupou. Nā e wahe ngā weni ki ngā stage lalai e wha. Ula ki, kono whakatu e video Zoom sender, ma mohono connect ai main campus ke fiber optic line de koe ndi halawa hakolo. Hake koe koe mea ai tahine, ne kakato e ngā koe ni, ti se mai tau kohiri. Koe ahoni, u whakakato ai ahono whakatuu, o internet network, i wālolo ani. Ko hike whakaau, mo whakahoko e internet line, ke he loki ako kotoa pe he apiakone. I he au whaki koe, whakatoka lau, pe mo au whaki tonga, pe pehe whoki ki he holo, mo katoa ngahi loki ako pia mei mui. Ngā ue ko ia, uku kakatoi he ahon tahine.
a wo wa sune wa pe fu ma fani la fa ba nga nga ko ni mi Amerika ka ko no ko shoppingi la fa ia pe me yasre ria me Brisbane ki he ka u stage on tolu ai ko no fa na e ngahi lokia ko toa pe age ngahi na fa yo no poni o ngawe ak ai teknologia o ahoni tahine ko amana ki whakakato moia i he tutuku ai ako tisema o i taoni wafe wofuru mawha. Ko stage hono wha ke upgrade the speed o internet o ngawe ak e abiago me he megabyte ko e hongo fulu he ahoni ke hiki ke au ki he megabyte e te au. Ko hea huinga ko hika lava ke whakaaonga i whakaluku fua aho ongo sia tahine. Ki ako ai whanau, ki whai ako ai kau whai ako, uma ai whakalere ako ai pure ako, mo i kau taki ako e abini. Koe o kia e tui e whakahoa ani, ka o ka toki ka kato ai ngai la kanga whatongiani e wha, o kia e amanaki, e toki tau whanua lewa, a waa ICT, aho abiago tahine. Por favor, more ata hini ka tungo ki hala tua te ki whakamalo ma kehe koini. Ka te kinau tolko toa pe ko nau kau mai i he ngā weni. Ura ki Australia ki All Saint. Patrick Wallace koe pure ako. Mo Corbin Bowmans koe ICT manager pia goia beia o kune tataki e ngā ue. Koe ICT at Tupo High School. Pia mohona tolu. E hange koe mea o ke mea i tahine. Koe ki motua ko lau petalani via. O kuhuluni loto hei hawhangani. Koe mau ofisa tokoni pe. Umahano ki family. Pia ki Amerika. Koe ki komiti ngā au e Bay Area. Ne utoki lere at pia ko o siai pe e nau ki komiti anau tol tahine. O se whakatutu upe nā tau, iai beho no Palestini ko Oriula Lavaka, tokoni ko Syria Offa Smith, sikaritari ko Pereveni Hautau, ko tokoni ko Toirea Lui Tokotaha, ko Tauhipanga ko Orenta Whirikitonga, pia ko tokoni ko Pereveni Kata, ko Yangi, Ton Taione, mea mo William Kupu. O maa kau wakututuku ko toa pe o e ikare, kau whaife kau, toa lahi. Uma ai kau koris mua, mo kau wako ki mui. Hau egi tangata mo whiwhine, ia e kau malanga toko lahi, ia be whahingo ke kau lot whihui be. Pe he whoki he toko lahi, me ngai whunga waka kehe kehe. Uma aki nau tolu, o nau nofo pe ta en me tua bui bui. Koe ke nau whie whakahaho nau hingoa, ka ko nau ma mo nau loto, o kuna upou ki he visone he whitu una. Te kohona tolu, ki tongani, pure a kof, vai whakau li lio whakapā. Pehevo ke taki o e ICT Department ai ako anga ko Canopy Koloa. Prestene ako tutuku si Motevea, Sikaritari Arisi Tuiplotu, mo kau koris tutuku hono kotoa pe, me i toke lau mamao, lolo hala e walu hapai, eua pia motongani, whakamalo atu, he toko ni, moero tu, kane tae oua, a mou kau mai, i kai te tau ikuna e a honi. Whakasi, tahine, koe honi ko kakato e ngā ue konga hono wahange koe ko lawe at kia i olunga. Ai taki o internet network, ai Tupo High School Waroloa campus. Koe o kou kau whakatahape mo e ako lolo tonga, fie whakawhei, ai wheitu una tahine, pataloni e ako angani. Ke mea mai ki whakaola, ai konga hono ua ngā ue Brosek ICT, a ho mai mua whakalaka ma o abiago.
Ta hei princess salo te mafi le pilo le tuita. Oi api ko tapu tu kololo kia ko vi mo i sia ko mo i aunga. Tua ofa e kia tu. Ko ia ko toa fa fe ai tahi lang langi ko e lolo toka ni poki o ko me ata tahi ni fa fe fa lang langi e Royal Highness Princess Charlotte Maflea pilo lewe tuita ki hono whakaola o i project ngā we ko ia ko lava i hono whakailonga i ai teknolosia o hoko ate interneti ma ai api ako. Ka ke koe whawhe whalang langi o e aho. Ka koe pataloni pe ia o e ako tutuku o e ako mā o lunga ko tupou mo e sia ko mo o i aunga. Oi moi at peke ai pure ako o e kolisi. Liri o whawā. Ka kono whaola o e ngā ue koene. Kono whaola o e ngā ue mau inga koene. Hange ko ia ko whakatau kei e pure ako mā lolot. Whawhekau tuipulotu whinau. Pea ko whamālolo to hounga kia ke me ngai whanua i tō pleanga. Hange koe nei o ngona ho mo ngai hingoa tātau te whito kia ki mō tōlo e kolisto tuku me i Amerika. Whamālo atu i ho mō popo mo mō tōta whaaki. Kai popo ia e ki api ako masiva koe ni sia ko mo oi aunga. Ka koe whaana wā ia ke whawhaingo fua ai whetu taki pe mo e ngāwe ai whaana wā kohe api akoni. Pea i kai koe ia pe ka koe toi waweangai ai whetu taki. He ku iai ai wā ai taha i tāpun siriwa koe wā ai taha i nuku kau mā waololoani. Pe mangahi whetu ke ke ko wala malawa ke whakahoko ai ngāwe koe ni. Ka koe ahoni. Ko sio matai ai kolisi lolotonga i tautai ola pe au whai e whalelahi. Popo kakato ke kolisto tuku ko toa pe o kunao whakate fua he ngahi whanua ke kehi i toa pureanga. Pe koe whaamu ia. Koe ta au e fu wakalahi koe ni o e kolisko tupo kau mā ai kolisi kunsalo te whampe ke vai manawa ke inase ai sia ko mo ui au ngā mo e tapu tukulolo. Tatau mo ia e fia ke whamalo ia ai kau sponsor o e ahoni. Whamalo ia e sponsor o e ahoni ko hi koe ngāwe mau inga lahi koe ni. Ko mo wala ni mama ia e tau te whito ki Nusila. Ki he leti o tamauhi George Fustua kau mā kif moala. Pea whawhiawhia he ho wanik ma kau whakatahatu mo kif moala. Pea wange whainga maari koe ni maana. Mahalo apito e Naomi. Peko kore ke hufanga pe ngahi tala whakatapu. Maheni o e leti o walu fitu puene ni mamila nuka lofa. Ata mo koe ki whainga maari koe ni. Ke whaibea ki whamatala e fia pe Naomi. Koe aho e ni koe aho e fia. Ka ko fia mau peke whamatala ke mahino ai ki mai moa koe ni koe potunga au e tamau iwi o e tamau i ministry. O kai whako ha business e ni ki hange koe ngahi le tio maheni u tau whewhauhi mo ia. Ka koe mai moa ni tahine kui ni halai walu mata aho ko si iunga whanua. Talo me wawhet tata i Februari. Ko hingoa ke whakahingoa ki si ene whanau me api ko alonga me tufu mahina. Ka kua nau whakaam ke nau hiki whanua au nofo o nofo whanua inu usila. Pau kui hena kolo tita moeni i toko lahi.
e kau si kau alonga o kui nusila pe ko ne fra mu ke ui ko e tamauri pe ne kamata e si ulai o e uafe tata pe mo fangau e ke le tio o ge sa fustua pe ko yo pe ki ngau e ke o me mai ko kakato ai fraola o ku e konga uraki ko e ahoni ko taimini ku fai fenge fana fono fo mai ke tau konga hono wa ai ko malanga ia o e aho na mi ko afa fia e ne usia o ku la alele pe fa vo fa hono ea ka ku fia pe ai o ko pe kitala situ le sita pleanga a Lucila o ko ia pe pe mo sas fustua ka mai ki foha pe lao ko lison tamanilo pe ke to ta ko havia fonua pe ko he jo e ho full ma fai a te roko toa o fa ma fola tu ai me ti maru me mo saute o ki o lunga ki welinga toni I he motu no ate o furtonga fa ma fola e tau programa ko ni pe ko ia ku tau muy pe mo tau programa ko tai ne princesi en lo tonga fatala noa mau la vea tu pe ene fia I hono whakakata ngai koe ni kei whai pēsi ene whake eke me aki he kau tokoni ke no pi kai mai tamai ki me kau ngaue moi pule a kope I ki loki ko ia o kai ai ngahi me ngaue whakawhetu taki ke ne whakahoko ai optical fiber ki ngahi loki ako kotoa pe oi api e nā mi koe whangamwhokia e kau wakatutuku ke internet I ta totongi ai tota haka ko tope e na huma ki api ko ni ko foi elia ko ni ko tap tu lolo o ku ma o ta totongi internet e fa na wa ko ka ngau e pe ki ako ta tape ke ko ta ni me mai ka tuat ke hoko atu Naomi malo pito kif mala fa fe ta o felonga ki a honi ka ko e whakaola ngau e ko ni I hono whakahaia I he pongpongi o e ahoni me apia ko maa o lunga ko tupo. Ahono launch o e loki koe o ku ui koe ICT pe ko Information Communication Technology. Aia koe lotu kamata na e whakahoko ia Simeone halai whanua. Pea koe lea pea mo e whakatau kei o e project koe ni na e whakahoko atu e te vita tuiplotu tautai o le po whinao. Pea kua kakato ai uluaki polokalama kai koe koloa ia lahi. Ai tap tuku lolo ke kovi kai tuku lolo ke lelei au sia e ahoni e tau e onongo fuluma taha e whanonga mai ai ki api hako koeni. E whakamaoni ke kau kolisto tuku kotoa pe koe ni iho nau I he pule anga pe mangahi poto ngau e kekehe I tongani koe kau whaife kau. Koe ni iho nau tu mo unga I he whungawaka o e lotu I he ngahi whanua kei tō ple anga. Pea te mo whama oni mai pe ki ai koe ngā ue ia ai sia kau mo ui au ngā. Kau ku whaana ua pe ai kau pure ako mālolo kau mai pure ako lolo tonga. Ke hoko ai ki api akoni. Ke hange koe fu ta au e ngahi api ako lalahi ai siasi ke nau lawe tāpu ako ia. Lolo tongani I he holo toke tāki loni ahio ko si mea I e whakawhi whakalangi te watu ki he malanga I oi aho I he pongpongi nia pea ko e tangata malanga ko whaiwhekau alwheleti atiola hange pe ko ia na e kamata whakatala noa atu kei a kif moala e ai pe ki whainga maari ia e toi oange pe ki ai he oku mau I ngau pito ai kau sponsor ngai wheitu keke e hongfulu maa wha I tō pleanga I Nusila. Hange koe ne lawe atu ngai wheitu keke hongfulu maa wha ai a ko pēmiua whamiri o siao si mo lai se fustua ako na tokanga ia. Oku e mo e leti o I Kisponi whamiri o Pauriasi maafu Oku nau tokanga ia leti o ko ia koe mo leti o I Pukekohe tokanga ia whamiri o kini mapuhola koe mo tau leti o tahi he militoni pe tokanga ia whamiri o Isleli mo lupe loloma pe heki Palmerston North
toka ngā ia family o Feleti Pani, pehe ki Lower Hutt i Wellington, family o Aisia Laukau, Masila, pe mai tau le tio e tahi Christchurch, ko e tuui hei apsiasi, pe toka ngā ia e whaiwhikau Halaleva, family o Vainga Molo Hau Whangpo, ko e le tio ko e o Malu, toka ngā ia family o Vainga Molo Hau Whangpo, ko e mai tau le tio i ti Malu, toka ngā ia family o Siai mo Consita Angitoa, le tio i Maunos Call, ko e familia o Havea mo Kueni Fonua, pehe ki he le tio i Plenheim, familia o Piutau Mori, pehe ki he tau le tio i Nebia Hastings, familia o Fatongia Ofa mo Sakeasi, pehe ki le tio i Christchurch, familia o Sione mo Maria Kami, pehe ki le tio i Apahati, familia o Mele Masila katoa, pea mo le tio i Nebia Hastings, familia o Fatongia Ofa hake a Sakeasi, mo ngahi feitu ke hei no sila ka koe visoni ea mo e whakaana wa ke inaskotoa e ngahi feitu ke hei no sila i ono ave ai ongongo lelei ai o whakatau mua ki ai i ono whatu o le tio tamauhi pea whengawe aki waofi mo e tau le tio walfitu poine nima e whaema whamalo atu seas whastua whawhiwhia mau kau whakata mo kif moala ko e polkalama o e malanga whawhetai o e pongpongini ko e tempale tapu tataki atuia he kau hiva me no sila siasi metotisi me no sila kau hiva loto fale ia ko e wiki he lotu whakahau ko atu pe ia he whaiwhikau malanga ko e sketali lahia ai siasi wa siriana tawatai na o tonga ka ko e pure ako ia kolisko tupo himi uloa ki ko himi whangea wonongo fulma wha e lawe atu ia e Honorable Huakawa Meiriko ko e palemia pe ia o tonga pe ko e minister ako pe ia loto whahoko atu ia e Latai Muri Atiola whaifkau pore ia o Nusila hoko atu kei mo e loto ai eiki tatake pe ia e kauhiva ai seasi o loto whare ia seasi metotisia o Nusila ko e same whawhita ko e nemango fulma tolo e ngahi same e whahau ko atu ia e whaiwhikau moi kau whanonga taha pe ia kau wako tutuku o ia ko maolunga ko tupo ko e hiva e whahau ko pe ia kau hiva a e tupo high school a ko lolotonga ko e lesoni ko uluak sami wela vai tahani ma ve sua wha ki e tongo fulma taha whahau ko atu ia e whaiwhikau te vita tui pulotu toutai o le po whinau ko e pule ako malolo pe ia o e tupo high school pea e whai atu e kauhiva e siasi metotiso no sila ai hiva ko e kospeli o siso klaiso no hiktohi e luke o no e wahe whatolu ke whanima o e vesi e lau atu ia e whaiwhikau sisi wha koloti mau ko e whaiwhikau pule leo ia o e wahe whanua Australia. Pea au ia ipe mo e whainga maria ki a kauhiva te nao lava mai ki he kātoanga tau anongo fulma taha ai api ako maa o lunga ko tupo sia ko mo ui aonga. Ko e loto whawhetai o e tau anongo fulma taha e whakahoko atu ia e whaiwhikau te vita makovina whinau. Himi hono wā ko e nima fitu noa ves uluaki ke nima e lau atu ia e kalatini ahio ko e ako tutuku ia mei Amerika ko e malanga whahoko pe ia e skeleton lahi o e siasi himi tuku ko e whangeau walunga fulma tolu e whahoko atu ia e wholoke ika ko e ako tutuku pe ia mei Amerika pe hoko kei mo e kelesi whaiwhikau malanga pe ia o e ahoni hoko ke ai pia mo e loto whakaosi e ki mafi pia whakaosi aki ai whasi whawhonua ko e kakato ia ai polkalama o e ahoni pia e hoko atu ai ki he whamalo mo e whakatau kei ai toenga o e polkalama o e pongpongini me he pure ako lolotonga ko whaiwhikau lili o whakama iai mo e ngahi konga ia ki mui o e polkalama o e ahoni
Pea e toki whakahoko atu pe ia, e hiriange ai malanga o e ahoni. Mau whatawange pe tau letio, walfitu poine ni ma e whaema. Kau mai tau pe si Facebook ai, Broadcom 87.5 Broadcasting. Mei waololoa, waololoa eni. O wau take atu ke ngahi letio e hongfulu maa whai no sila. Whanga o atu e letio tamahi. Pea o atu ai ke ngahi whanua ke i tua pule anga. Ke tau inasko toa i he o au malanga o e ahoni. Ka koe whawhetai ke eiki. I hono hao sia e kolis lolo tonga. Ahono tau e hono fulu mātaha. Whawhe i ke tau kau whataha. Tuku ke pore a mamani, he ni ngahi mea masani, ai poto pe o taimi, a aku pe ai potoni, ko e awhi ai pe mei he kovi, mo e nofo ki he eiki, ke tau lot, sisu e ko koe pe si e kumatai koloa, kai haaku si o ke, ka mau koe mau kotoa. Ka ilo mai mua e ki ho fōu ngā, kia taki ki mau toru i ho o mooni, i he wawhau e tamai, mo e aro, mo e lau maari e mā oni oni. Amen. Kore whakamore atu, ula matatoa. Whakatatau ki he polo kalama e pongpongini, ko ek pare mia o tongana e to tonu ke ne whakai whatongia koe ni, ka nai tok mau ai tāla neu, he kai ke ne lava mai. Ko i ai, o tongia he whine motu o sekretari, ai kore stutuko sia ko moi aonga, hono whakahoko ata himi ulo aki. Aia, te tau hiva, i hono whange au, hono wha o himi. Si hova ko mau o tua, o ko mau unu atu. Tai tau e mau tāpa fua, se o huafa top tapu. E o ku maolunga hake, i he hingoa kotoa be. Ko koe, koe whao ni teni, ke whau me iai ai mea kotoa. Ko hai hataha ne whare, pe atu hau ki koloa.
nā ke tuu toko taha pē, I kai, ha whakawae wa. Vesprausti. Pea ke hiwa ki mua, ai o ngongo ho huafa. Koi whakamalohe o tua, whai e ngahi tau tangata. O tuku ai peke o ona, ai kolo o lia lau I kuonga. Amen. Ke taulotu. O tua mafi. Ko koia e whauni teni o ile lei ko tope. Ko poto. Ko langi. Ko mawhai. O mau malawa ai. Ke whakakato e ngai whatongia o whatatau ke o whinangalo. Aho whakakoroa in. Ko e tāpuaki ki e siasi ue siriana tauataina o tonga. Ke mau whataha mai ke api. Ko tukulolo ki ele lei. Tau e ne onongo furu mata. Ai tutu o ki mama koeni. Mono tō ai ki tenga koeni. Pea kua tupu afa I e whanua. Koe ta whenga monu ke ngai lot whare o whamiri. Kauma e siasi. Koro pia mo I whanua. O au ki he tapa ko tōpe o korope. Mau whakawhetai mo whakamalo ki a Fiona. I he tāpuaki ko ke whakainasi ai. A tonga. I ako maurunga ko tupou. Mau whakawhetai o ku langiola, langileleie aho. A whei tauralo e tahine princesi Salote mafile o tuita. E ino pere lo tuita. Ka maa haue ki o whanua. Ka maa ai presidente o sias. Secretary o conference. Presidente ako, ka maa ai presidente o Kristo tuku. Pure ako mo e kauwhai ako lolotonga. Ke mau whakataha mai, ke hiki ai whakawhetai, mo e whakamalo ki a Fiona. Kua mau whakawhetai atu. E mama kua ke tokonaki, mai tau tangata. Pau moni pe ai puna ke sisu ko koe pe, koe mama monia. Whainga poto ke he,
huelo ia e afiona. Tahaina ngahi ako anga, o whakatu e siasi, ke teu ia i hono kakai, kau mau whamalo, whawheta ia i ke afiona. Oko mua e konferenisi hono te au, ke whakailonga ia i, ai ngai koroa, mo ngai tāpuaki, toko nake o tua i lot whare o siasi. O kauai, ai ako malunga ko tupo. Roa mau whamalo mo whawheta, o e koe, pure ako, kaumai, kauwhai ako, mo e ako lolotonga. E kei puke a fufura e whatongi ani. O hange pe ko ia ko uki mau tolu ki ai, e kosperi, e o aloko sisu kraisi. Mo ogi mamani o ngahui e kakai ko tope, ke hoko koe kawako. Papi taiso ki nau tolo e huafa, o e tamai pe mo e alo, mo e lau maali e maani oni. Moni pe ai same aho. O mahuinga ke mau maheni. Te mo e huafa o e afiona. Ko e huafa lele ia. Huafa la. Ne whakahino hino ki mau tolu ki he pure anga o e otua. Eki tāpe ki na mai. O tamai o eki. Amana ke tūtū. Ai foro ai aho koini. Kai moino e mau lau maari e. Whaia ia mau whakawhitai mo e whamalo. Taine prinsesi e ka maa, ko e pataloni, o e ako tutuku, ka wako tutuku ko toape, mo e pou o kwhai. Ka maa ngai programa ko whotutu, ke hoko atu ki ai whekumi, ai whanau, ka mehe api, ko tapu tukulolo ki e kovi. Ka e tukulolo ki e lelei, utoko naki e a Fiona. Eiki, tāpe ki nang mautolu, hiwa, ka maa ngai whatongia, o e aho koe ni, o mau te kaki kotope, ta taki mau tō lau maari e, mau kore kotoa ngai maluhi ni a Christ ko alo, ka ko mau whakamu ui. Amen. Tāme whawhetai aho. Te tau ngāwe ake hiwa ngāhi sāme. Te o tāko hiwa ngāhi sāme te tau ngāwe akia.
Sa me whawhetai ahoni, koe sa me a te vita. Ai te taulau pia me hima ki ono wanoa koia e konga. Vai kai ki taulau whetari aki, te urau atu pe, ai tau sa me. Ai ak pe he lau ai wholofola. Kai hoko ai si hoa koe kolo maa o lunga maa si hawe i. Koe hufanga i ngai taimi efi. Pea whalala ki a di koe a haa maheni ki o hua wha. He tala e hai kua keri aki e si hoa a kau kumi ki he awhiona. He wahimi ki a si hoa o ko awhio i saione. Whakailo ke ngai kakai e ne ngahi ngā we. I ene eke toto kune manatu ai whahinga ko ia. O kui kai ngalo ai tāngia si ngāhia. Alo whamai eiki. Mea ke hoku ngāhi e kakai o kwhehia mai. Ai a Fiona o ku ke hapai hake. Au me he matapā o mate. Ko hi ke wa au kotoa o whakamalo. I ngai matangi kolo o tahi ne saione. Te utome e i ho whakamui. Au tō, ai hite ni he lua na anau ngāo hi. Koe kupenga na anau tau. Koho nau wa e, kua mo uai. O ko whaia e si hoa, o kune whakamau o osi. Koe ngāwe hano āwhini mā, o kune mo uai ai tangata kovi. E whoki ai kau wanga kovi i lolo whanua, ai ka kai kotoa, o ku whakangalo i ai o tua. Hei kai ngalo, mauai pe, ai kau masi ma. Hei kai mate tae ngata, ai amanaki, asi ngāhi komia. Tu mai, si hova, mo whie mālohi, ai tangata, mea vai. Tu ke whai ki ho ao, ai whakamālo o ngāhi kakai. Ai eikiki, ki nau mana mahe fuku, ke ilo, e ngahi kakai, ngahi whahinga vai, a ki nau tolu. E meni. Kore atu ki kau hiwa, wa tau hiwa. Aro. Pai ke hani. I hono lau atu e whewhikau māloroko, moi kau whanonga. Mei Aotearoa, ka koe whaiwhikau māloro ia metatisi, ka maha siasi ko ia o loto whare ia, mo ngā siasi keke, nai whaiwhatongi ia moi. Tau hoko mai ni ki he hiwa whawale soni, kau hiwa ia pia ko marungo tupo lolotonga, pia ki whaingata e mau wakaet ki loto, ka koe whahiwa whuki a pia goni ko malakai sa mati, ia, mo mea mai ko hiwa hai.
Kone lava ia iwa whakapale soni e ako lolotonga. Pea tahokon ke le soni me whakamotua lau te pule ako malolo te wita te brot finau. Ufuma fa vesi ino tolu ufuma taha. Loksa miwela wa ufuma nima vesi ufuma fa ino tolu ufuma taha. Ai be ono fagalea. Pe saula ke Samuela. Wo hia. He wo hiki me he whekau tonu a Sihova. Mo o ngahi rea foki. He nā kumana wahe ki he kakai o whakaongo ki honau reo. Ka koeni. Whakamore more moa i guanghala. Pea foki mo au ai whai e grotu ke Sihova. Ka pe Samuela ke saula. E kai te ufoki mo koe. He kua ke riaki e wholofola a Sihova. Mea kua riaki koe Sihova. Me ho o tui Isleri. Pa he tafoke Samuela ke alu. Na ane puke ki he konga o hono kofu tōtolo wha. Pea ne mahai. Pea he Samuela ke deia. Kua hae Sihova e pureanga o Isleri. Mea te koe he ahoni. Pea kone whaki i hao kaunga api, hataha o glerei hake ia te koe. Kai uma a whoki koe mālohinga o Iseri e i kai loi. Pea i kai whakatomala, hea kui kai koe tangata ia kene whakatomala. Pea ne pehe, kou hia, ka o kou kore ke whakalanglangi i au i au, o e mātua o hoku kakai, Pea he ao Isleri, pea ta whok moau ke whai lotu ke Sihova koho otua. Ko ia nai whok e Samuela, o mui ke Saula, pea whai e Saula ene lotu ke Sihova. Amen. Alau atu e whakamotua, pea utau taitani ke hiwa whawale soni, me Aotearoa, kau hiwa e lotu whale ia. Ko e whahiwa ko Steveni tō ia. Toko lahi o pita e kau hiwa koe ni pa unau. Whawhanau te unga unau ko te puru. Pea ku nau te ke whainau hiwa koe ni. God is good. O kulelei ai o tua.
Pea ku lawe be Naomi ku asi me pea mo ka fonga me api ko ya ko tunga papai me mai ke tiola ka mai fa fikau mo se holi he una hiba fata ta pe e conference no teo kage le soni ho ko en ge kosperi fa fikau se fa kloti mau fa fikau pule ai Australia ka matala watu pea me hono wo full mani ma i ono o fulu maavalu o e konga. Luke wahe wataha, vesi wanima ki he wavalu, aia aku pehe a hono hiki. Pea iai hangahi whakailonga i he laa, moe mahina, moe ngahi fetu o, pea i mamani e mamahi ai ngahi kakai, ko e nau puputu i he longoa o e tahi moe peau. E tō ai manawa o e kakai ko e nā wiripia, mo e whakatua tamaki ki e ngahi mea hoko hifo ki mamani. Ko e uhi e ngā tōtō ai ngahi mālohinga o e ngahi langi, pea te nau toki sio ki he whanau tama a tangata o hoko mai i he ao, e hau mo ia ai whaka ngei mo e nau lahi. Pea i he kamata hoko ai ngahi mea ko ia, mo hiki ho mo ulu, o hange, o hangahake, he o kuofi ai, ho mo huhui. Amen. Keke koe kospelia i hono lau atu e whewhikau siu si whakolati mau. Whega mali koe ni ka hiwa u lava mai, koe ni asia i e prokalama. Ka go lawe atu koe whewhikau malolo e ni ko te vita makovina whinau. Mi Aotearoa, whewhikau se a malolo ia vai whunua tonga Aotearoa. I lava mai ke oa uhoko ia, ai a kohono lotu whatapui, oi ahoni. Koe lotu whawhetai o tau ono furu mātaha. Ia ko maalunga tupou, ang maho no tāpua ki, ono whakarewa, oi prosek, ako ba mai whetutaki, ICT, whakakompiuta mo internet ai ako maalunga. Ko tupou, ko whamore at pe tahine, whai pe a whainga here whapilitania, mautolgon si area ko ni na mawako, i he Tupou High School, na maurea whapilitania, na mauhiwa whapilitania, na maulot whapilitania, au ke sivi na mau sivi international ki Meripoane. Koe kai bena whakatonga hufanga whakatau. Me ei whako lotu. Tau whakalongolongo, hapai haka ki nau tolo e kau holo mua. Creator God, koe o tua ofa, ma oni, mo mesi ai afiona. We give thanks, O God, for Tupou High School, all who have gone before us. You inspired them with visions, dreams, passions, and challenges, who are present with us in spirit today. Bless our memories of pioneering students, teachers and missionaries,
May they remain in our thoughts as seeds of blessings, initially nurtured in the Centenary Church, then Fasi Moyafi Atungi, then now here in Waloloa Nukualofa, Tabun Siriva Tataramotonga, Leibua Niungatoni Nukunuku, Monga Olive Kolonga. Our gratitude and praise to you never cease for your boundless love, mercy, empowerment, and wisdom. In times of strength and courage, you have upheld Tubo High School. In moments of worry, anxiety, and weariness, you walked alongside the school and the church. Ong mau whaftai atu I he taue ne ononga furumata. I hoko e sein loa tai mamotu. Hono whakairi, tupulaki, whakalakalaka I peki moa, ai mo ui au ngā. Mohono tuku whakaholo laulo taha o eako maalunga ko tupou. I hono hiki mo teke o ilo mo poto. O mama mo auririki. I he rika mo vavanga. Pea I he wakiri, pea mo fokihi. I he foa mo keri, mo haao whakasioloki. Pea tapu ai tukulolo mo fie maalie, mo unua, ki he whena mo siwau. Mo ne una ai whaifkau, tonga dāsa na manak hawea. Hingoa e siani ko mo ui au ngā. Pea kua hāfua I hota kua ngā. Tau mai a tama ke mana tua. Ko maa moto tonu ke na waka ua. Whakawhitai ko mama mo nia ko sisu kalaisi. Ko ia ai te whitoi mama. Pea kua ne huelo mai aki a ngahi poto kehe. Pea mau inasia I moto fia. Pea lawai e mau whakawheta ia. Ho tuani mai loki ako. Mala espoti. Whare loto. Ngahi arina e whaiva. Taanga mo e hiva. Utra mo tahina. Pea whiunga ba mo e whamiri. Siasi mo e whonua. Io o meria ke whare o tupou. Hoiko e whonua. Whare area. Pure angaba mo e kakai ko toa be. Whakawhitai atu o tua mafi. O ku kei tauri kini a ho tau kupu aki. A tupou ba mo e siasi. O I seuke. Pea kua hoko e tāputani. Ke whangotai e whonua. Pea kuope atu ki mamani. O whakamoni mai, a ngahi konferenisi, mo ngahi whanua muri, a ngahi pureanga muri, pe au ke kautaha, a ngahi pureanga whakataha. O kunau tai marie, pe mo kunau tolu, I he kau kaiwai, o yako angani. Fore, pe fere e o tua, a ngahi whakailonga, me he tohi whakamoni yako. Si pe o au ki he where a kau toke tā. Pea mo e kau engineer, a kau tufunga mo e malae e teknikare. O mau whakawheta I atu ai. I he lotu pea mo e sainisi. I he ako pea mo e politiki. I he filosofia pea mo e eukariti. Sipoti pea koeni ko mau koloa ia I he mai moa e tahine prinsesi. ICT. Kai fe, ko ke omia e project ICT fo o mo marie ko eni. Whaka computer mo internet. Ko ha pākeina ke ne whakangata ai kuonga o e monu wawa. Pea mo yongo sia. Pea toi si ipe ke mau tupu le whanua. Whakawhitai. E a wheitau lalo, a heilala tangitangi o loto palasi. Tahine Princess Charlotte Mafleo,
pilo levu tuita. Koe mau kore ke tāpua ki, ke whakaivia, ke aunga, vave, tonu mo mooni, mo kakato ai ako, moe whetu utaki. Ka uma ai siu he ope, ki he iloa mo e tae iloa kilukilua. Whai tokonia e kau ngā ue, kau whai ako, whanau ako, mo e mātua tau hi whanau. Ka restene ako pa mo ne pot ngā ue, o kupehe e mau hapai, ke dik nau tolu kotoa be, ko whakatahatahai, mo whakawhilongo aki e proseko e ni, o whakaiono pōni, ke dik mau tolu. Whai tāpekina mai ak nau tolu, ne nau whengao e ak mo tokoni o malawa e prosek mahu inga kuen, kong mau hapai hak he lotuni, ai padaloni, o ako maalu ngā mohono kau tutuk. Lo tuit na pia mo hou eiki. Ha matapure, eik paresteni pa peheke se kelitai lahi, malanga ia o e aho. Ai paresteni ako, pure ako mohono kau tokoni. Kau tiu talahi pa mo e kau whaif kau whai ako, whanau ako mo e mātua tau i whanau. Pia moki mau tolu kotoa pe, watu ki he taha kotoa pe o mea mai he o pe. Tarimua e lot whakawhetain, mo e kore tāpua ki he awhiona, ki hua whau sisu kalais ko mau whakamo ui. Amen. Lotu whawhetai ai aho, pia mo no whakatāpui o e mea ngau e whaokoeni, ko ngā hono ua ia, o e ngau e whakawhetutaki mo whakamatala. Teknologia whakamatala, te vita makovina whina. Ko hi mini kono ua, o ku lawa te e tua meli e whai tua, ko e tahakau ngā ue, ofa ki e apia koni, ka ko e pure ako marolo i e pure ngā, o e ngā ue, kakala e lo akau ki langi ma e mama mi hela a ke na mo ui ai ke tautari a iwi o tohi hanga ai ata mai ki ai ke mauai ha maalohi. Tautu koe koloria kia te ia ona e mea kotope i langi mo mamani. Ko Emmanuel ia awhio
i o tau lotolotonga. Tape mo e kerekere u tau hiako e si e api ko wāroloa. Tape mo e whakafakalangilangi o e aho. Princess Pure, Princess Charlotte Mafleo Pilorevu Tuita. Tape mo lo Tuita. Ka mai ho e ki o e whonua. Tape mo e Presidente o e ako. Presidente ako marolo. Kau pure ako marolo. Presidente kau taha tutuku. Kau mai kau ako tutuku. Presidente o e PTA. Kau mai ngai mātua tau whanau. Whatapat ki he pure ako, kau maho kau tokon. E ki he kau tiu tarahi, kau ngāue me whanau ako. Whatapat ki he kau aahi kotoa pē. Whai hiwa kau mai kau hiwa. Urawa mai pia mei Aotearoa. Ke kau whataha pia moe. Ako marunga ko tupou he aho whakakoroa koe. Whatapat ki he kau mau whatongia o e ahon. Whatapat ki he kau whakafofonga pia mei Australia, pia mei api ako All Saints. Ia ko whakatapat ki he taha kotoa pē. O tau kau whakataha i he maalari o e whiawhia o e ahon. Pia moha ni ihi o kuawat ki ai a e whamafola o e pongpongin. Rua ki u tau whiawhia ko tau peke whaftai ke o toa mafi o mi hao e whanonga e ako marunga ko tupou tau ene e ono o furu māta. Ia koe ngahi mea ke tau whiawhia ai. Koe tau e ono o furu māta mahino na e kai ke tau whanonga pē i ha toka maarie. Kana e ai ai ngahi vai hala kehe. Na e whonu ahi pa mo whonu whaingata. Ta koe tau tu uta hao ki he tau whakakoroa koeni o tau tu koe kloria mo whakawhitai ki he otua. Tahine, ko peheange ki he nihina o mai e vahe koeni. Whamore ka mō kumea tuha ni ihi ku whainga maari e. Ko ki taimi koe ni o ku whemoe kina o pito he teu ai ngahi whatongia ki he konferenisi. Kai pehe e he pure ako, whai pe mua e whatongia, ko uhi koe sekretai lahi ICC. Ka ko pehe petahine. Maha koe uhi ngā, ke ukau hono whanaa e tahine i hene whaatengi hia ma e aku marungu ko tupo. Ka koe pongpongin, ku whakahao whiau he porokarama uruaki. O pehe, whatatafe ki mea koe nā ku teu. He kuhangea haki vai tonga pia mei uta ke o mai ke whanonga aki mo whawhia maari ha whaingata. Ka te toi whoki pe moia ki uta. O koutui koe pongpongin i tahine, o ku torahi pe ka wako tutuku hen. Ka wako tutuku hen, e whiawhia ai whaitu una. E kau toke tā hen, te whawhonga whare area, mo ki nau tolu ai kau tutuku, nau lama mai pia mei muri, sea marolo, sea si meto tisi, mo ki nau tolu ku lama mai, kau tangata ek whaifkau marolo, kau tala asitilahi. O tau kau a i he pongpongini, ke whamooni, ki he teu tangata na e whai e he ako marunga ko tupu.
Ko pehange ki he totaha koe na e whia mau mai ngahi le soni ki he aho ni. Koe tau ngā pe ngai le soni koe whakawhia ngai. Uhi ngā tau ia ki whakawhia ngai koe o e aho ni. He hau ia o pā ki whakawhia ngai koe aho koe ia. He ko koe wha more more e toai kai aha whanki wheto aki pe he. Hange ui mei nā tūla pe he pe ak marungo tu pou. Kau pe he pe. Ofa pe ke lea e wha leo lahi. E ka pau he kai ke lea e wha leo lahi. Te e ki tau fi wha taimi ICT. He aige ura ki lea e tau. Neon kotoa aia tau whawhetai kotoa pe ke he iki. Whanonga pe ki mua. A e tau laka. Neon e ngahi whorofora koe nei lau e aho ni. I lawe pe ki ai ka ko whaam ke ungawe aki whorofora. O whiri e he pure ako ke tataki ake whanonga e ako marungo tupou. Iono tau ono o furu mātaha. Ka kuhaia e he kosperi a mātiu wahe ono koe vēsi tolungo furu mātolu. Ka mou kumi mua ki hono pure anga mo ene maa oni oni a ana. Pea e atu moia foki a ngahi mea koia kotoa. Kawenga e maupe. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. It is within our reach. O whainga maari ke tau maupe. It is a common experience to feel that there is too much to do, but time is limited. We are given the list and we find that we cannot do them all. What shall we do? Some would say, forget it. Why trouble yourself? It is not worth the effort. Works will never be done on earth. Yes, we cannot do them all, but given the limited time, our duty is to prioritize. The language here I put it for prioritize. Koe konga pēnia e malanga he mo unga. Pātiu wahe nima, wahe ono, wahe fit. Koe wahe ono in. Te koe whekau koe wha maa opo kia e wahe ono. Koe fu risi loa loa koe mea koe tau wha amu kia e fu lahi. Fu lahi ho tau mawhai. Mai e risi ai ako lolotonga, o mai e risi ai ako tutuku, o mi e ngahi fie mau ke ai si asi. E tau o ngoi, tau mawhasi ai, fu lahi fu risi. Ko tau whakakau, ko tau whekau he pongpongini. Pea koe whakaukau ia ka weinga ko whotu he pure ako. Prioritize. Tau ki whakapoto pe. Koe whorofora to tonu ia koe nei tonu ke lau e ahoni. Raksambi uela, wahe taha waru. Koe nima koe vesi o koe ki whakamao po opo ai. Koe whakamatai o te vita. I he ne whakawhia ngai ki a saula. Ka koe whakamatalana e pehe. Koe mea kotoa pēna e whekau e saula ki a te vita. Na ne whai whakapoto. Koe wisdom ia. Koe whai whakapoto. Ka pau loa pe lahi ngahi mea ke whai. Ka wikai fu whiunga e taimi. Whai whakapoto. Ia koe whai whakapoto.
Koe wakawakai le lei mea to tonu ke whaaki ki ai hotau iwi. Koe ki wakawakai le lei. Oku i kai koe maa whana pe oho ki he moe hufanga whakatapu. Hange utau mau ha taim mo haiwi ke whai kotoa pe. Koe taim mea o mahu inga ai wakawakai le lei. Pea moe whakapoto poto. Mea kotoa pe nane whai whapoto poto. Le son koni pe me he gospeli whamatala ia ki he whakangata ngata o taimi. He kai ke whai o tai ngata e whanonga o tau whai. Ka oka hoko sia ai ngata anga koe taimi. Pea ku tau hanga hake kotoa pe ki he eiki. Nā ku i he whakaheke heka. Ki i whamiri ke nau whanonga pia me i Salt Lake City. Koe nau whoki anau tau ki Frisco. He nau ki mea lere. Nā nau lawange ke ki apsia e whamiri. Pia koe whakaheke heka koe ni. Lahe apito he ngahi mea ia he ki apsia. Nai whie mau ke wahe horo he ngahi whamiri. Nai whanonga. Ia kou toa ngā i atu e o mātua koe ni uwhanga pē whakatapu. O kuna ki i longo a. Koe na longo a i he whakaheke heka koe e na uta. Māloku o sto ki loto ki whanau. Ka ko nau a en moe fu uta lahi ke whakaheka. Hea ku tarange he ki motu. Loto e whinemotua, a tapat pēta hene ches. Loto e whinemotua ke whao e lahita o e kiki na e tuwha i he apsia koe ni. Whao e ngahi puha koe a mea toko ni. Ka koe ki motua ia, na ne whaki e rea koe na whanongo whie ki ai. Tarange he ki motua. Ko ngahi mea katoa koe ni o ke whao. E osi pe ia he wike kaha u. O whamai. Whao e ngahi mea koe ni te tau whanonga lo loa mo ia i he tau. Pea mo e tau. O mari ia, koe ki motua hapai. Ka koe whine motua aia kou tui koe ki whine motua anu usila. Ai ke whakapoto. Koe whakapoto o ku kāwai mo e tauhanga wakai i rei ai taimi mo e tolonga. Whamāpo koe sisu e ne i lave me koe ni he wahe o no. Koe au te mou loto mo ua, mo mou pehe. Tau kai e ha, mo inu e ha. Mo kofu ai ha. E koe ngahi mea koe ni o he henga ki ai sentaire. Pea ku mea i he o mou tamai whakalangi o ku tāu mo mou tolu e ngahi mea koe ia kotoa. A mea ia puri ki he o tua ai ngahi mea ko whiunga mo ku tau tolu. E toki humaki mai rewa e vesi. O ku piki kia e ako anga i tau koe ni. Ka mou kumi mua ki hono pure anga moe ma oni a ana. Pea o atu, kotoa, moia, ai ngahi mea kotoa. Ngahi mea kotoa koe o ku tau mo ki moutoa. Koe ki fo irea, whekau, koe vesi, koe ni, koe kum. Koe kum. Ka mou kumbi mua. E tawomi ki hea koe whakakau kau, koe kum. Lea Whapritania, koe Sikh. Kai keu, fu
ilo au ki he pelu mo karisi ange ko nga to a fai ka ko ni ka ko he pelu to go search by any method kumia ki ha fonga pe to go ko le fa karisi seek to find le ya ko nga o ak he besi ko hamea pe te ulava ke umawai koe kumi ke mao. Ka mou kumi mua, kumi ke mao. Anoa e kosperi a luke, honfulmani ma ki he more. Au tuku mai e whakaukau e kumi. Koe kumi ai tauhi ki he sipina e more. Ka koe kumi a koe wuki koe he vesi koe ni. Koe kumi koe ia na eanga peheni. Whamaitara kia e whahimi. Whaihe la a moe uha. Na ane kiki taki atu. Na ane turi peke mau. Koe kumi ia. Ka kumi peke mau. Tāna noa ki he whewhine. Na ane kumi. E ki foi peni nai more. Ka koe kumi koe ai whewhine nai peheni. Kamai, nā ne hanga o tafi. Ka ne whamaa wopo. Hakure. Tutu e mama. Whaibe kai oua ke ma. Koe kumi. Ka mou kumi mua ki he pureanga o tua moe ma oni ana. Kumi ke ma. Tāna ki mai e whaunga, whamaroa, urea ka maroro, urea ka lolotonga. Kumi e whaunga, presten, kau tahe tutuku. Kumi e whaunga, kumi peke maa. Ka sā mea e ahoni, he tarai hai, kua ke riaki e sihova, ai kau kumi ki he awhiona. Au kumi, e ka ne tanga o whaia, kumi pe te mau mau, kumi pe te mau ilo, tuki pe e to'o ki a teki mau tolu. Ka hea e ka veinga o e tau kumi, ko hea e ka veinga o e tau kumi, sai pe, whakakaraka he ngahi mea ka toa pe, ko e tau whakamuia, na e tuku e, Ako marunga ko tupou, ko tumu ia e whenga, ai si he aho ko ia. Kana e pehen. E mo wako pehe ngahi korisi katoa e whanuani. E na ia e programa ako e pure angane alpe o ngata ki he sivi, na e ui ko sivi tutuku marunga. E aha ni ihu ku marunga hanau mawhai ai. E fie mao e paanga ke totong ke na wo ki fish, pe te na wo ki muri, kai lava hoko atu ai na wako. E nei whai pehe pia mo si, ave toko ta, ave toko ua, kona umawhai pia, o ki tavu i levo, whinga e ki sivi ko ia. Ia koe taiva ni mo fulmahi wa, whakau e si, mea ni kai ke lava, whakotu peha ko i tongani, Fai atu, toki tari he konferenisi. Tahi wā no wā, loto lahi whiunga si. Neonga kai ke fu māu e toko naki. Ai mua hako maalunga. Ai ako maalunga ke kamata he tau tahi wā no tolu. Ia ui ako e ako maalunga. Tai fuko ia korisi ako. Kuin sārote ia, korisi ako. Korisi ko tupou. Korisi mo maire fihmi, korisi mo tau whaahau, pilo levu mo sirikutaka. Korisi kato, korisi tonga. Ako maalunga na ako maalunga o tonga. Nei korisi e toinga. Ai pehesi asi, ai hatau ki ako maalunga. Ako maalunga ko ia, whiunga iwe si asi ki ai peki toko si.
Ya ai pe e koroni, hange koe nei hahe rotu, koro senturi. O mai pe o ka mata ai. Tatahi wau no tolu ia. Ai ke fuwhia maaria, korisi ko tupo mo korisi ko insalo te. A mea ku ave e maarunga ia ke mamahe me te ki naua. Nana ka mata e a kohe lo tofare siasi. Ui ko whangatangata kohe tau i vi. Koe whai whapoto ia e kohiri. Tuk peke whakatataha i mai pe, o ai pe ki apia koe taha. E koe whai koe ho nau, whakawhia maarie, nai pe. Mai pe ke ai i koro, ka koe mea e pehen. E whakotu pe tupo high school i Queen Charlotte pe a Motoloa, ka mo kamata hake me i lalo. Ai mo ki class fitu. Kana e tuku e whekau koe ake whai he ono whaa, kai ke la vai. E tuku e whai he tahiwa ono nima, o kumana tu ia he kau toloa koe ni mo kau Queen Charlotte koe ni. Ke whakakaka maari hake tupo high school, i he korisko tupo mo korisko Queen Charlotte. Pe a lue maari hake a. Tō kua koe nea, o koe ki he tahiwa fitu noa, koe ki kurupu koe nei o atu he ono nima, te nau lue hake pe o au ki he fo i karasi. Te nau toloa e pe mo Queen Charlotte. O tonu nei korisko tupou, he tahiwa whitaha, o korisko Queen Charlotte, tahiwa whitaha. Nai whakafoki mai intermediate pia mei fasi. O awea ke whai he korisko tupou, mo korisko Queen Charlotte. Ki whahua. Ki whahua tupe, ta mai pia me he korisko tupou. Maroi o mai e tamai ki mo i karasi. Au koe ke o maha nau ia mo kau whai ako ke whai ake whatongia koe. Koe tari tatau pene a mai korisko Queen Charlotte. Haisteni ako, tahiwa fitua, toi whoki mai intermediate, mo whoki pe ki whas. Whoki pe ki whas. Ia whai ai whakakakakaka. Hai tuku pe ke mauno pe henu tauhi pe ai ngahi karaski lalo. Ia whai ai. O wane pe, kua ngoi e Queen Charlotte mo korisko tupou, ko tai lulu e nia mo ua piaka koe nai toku fotu, te nau sivi tutuku nau toru ki nu sila mo, ko ngai sivi ki muri. Hame o koe o mai ai whainga maaria ko ia ke mau kau he sivi ko ia. Whaata rewa, o sivi mo toru, form nima, form ono, Queen Charlotte, korisko tupou. Perewa e tupou hai ia. Ke mau fomu nima mo fomu ono mo fomu fitu. Ka kowe ia tamai ke o mai o whai e mea kona puke ia he o ngau korisko. E rewa e tupou hai. Aho, tau oa tau tolo fomu taha mo fomu ua. Pea whai e tuko futora hipa tau pe. Tau oa fomu taha ki waro loa. Nuku mo tāpun siliwa. Pea uhinga pe he. Taine pataloni. Hange uha mo vete mo fere. Ai ngā ue. Kako kautaha tutuku koe ne sia ko mo i anga. Na nau whai e whakakau koe. Na iai pe uhinga ia. O e whakatu uako e siasi ke ako maolunga. E whai ai he whaitu ona. Pea mo i kautaha tutuku sia ko mo i anga. Hono whakatu e ki i. Poro karama ako. O ilo e koe titi ai he ahoi. Koe ngahi whakakaraka ia, ai sia ko mui au. Pea koe uhi, i he natula e whakapoto koe uhi koe whakangata ai ki kere. Pea peherewa, o mai e ki wāroloa, awe e ki nukunuku, awe e ki tāpuni sili. Ka ne kei ke uhi ngā ia. Ke tamate e whanki ako. Ko karama koe ni tau hanga kia he ahoni. Whakaake ake whanki i kupu whekaukau aki. Ou ai whe paki. Ou ai whe paki. He ku whakangata pe ho tau iwi.
Koe taimi ko lahi ai mea ke whai, ka usi isi e taimi, mo ne ka veinga e ako anga. Prioritize, tau whai whapoto. Ka veinga kumi koe pureanga o tua, mo e maa oni a ana. Koe pureanga o tua, koe kai mo e inu. O koe kai koe teunga langi. Koe pureanga o tua, koe whai hono whina ngalo. Koe whai e mea na e tala mai. Tau whanonga mai he tala noa koe ne whakamotu ahe ngai ahu tau situa ki ai. Alua saula he whekau. Pea sio ia he koloa. Pea mau ia hono whakaofa. Mo e mea koe na e whekau ke ne moifua. Pea whai e ia ne whakaukau. Tokua au whakapoto ange ia. Whakapoto ange ia he whekau ai o tua. Koe pureanga e o tua, koe whai e mea nā ne tala mai. Whai ia upau ange ia. Koe tau whai koe, tau tolu, e tau whakakau whai tau tolu. Hange ia, koe ke awhio i he o tua e mea usai ange. Iki ke ne awhio ia, ai puru sisi no moe, whangasipi, ngako. Koe mea ia ke moi fua saula. Koe maa oni ana o kui kai to e afe. O kui kai koe maa oni he ngahi mea whakamaterie. Koe maa oni i he tui piki tai. Pea moe tarango fua. Taranoto e apostolo ko Paula seuke. Filipai vahe tolu. O kuau ke i launi e ngahi mea koe a kotoa koe koto whakamasiva. Ko uhi ko ne fungani ai iloi o Sisu Kraisi. A ene a fio na tuku ai ke mole kotoa iyo. O lau ko i kino haape. Ko uhi ke whakakoloa aki au a Kraisi. Ia ke ilo au ku ia te ia. Ku kai te ui ai mo e maa ni oni a aku. Ka go iai mo ma on a ana. Ma on fonga i he tui ki a Kraisi. Ko e ma on o ku mehe o tua ia te fito i he tui. Kainga o ku more ho tau i viho no turi e maari e mama ko i ni. Ko e fu mama nunu momo e te pe. Ono koloa, o tau whotu, pe o tala mai he whorofora e aho ni, o keina e he ane mo umea. Ko ngāhi koloa u whatupu loto mo ua, ko tau mawhasia ai, ko rea u tau maheni mo ia he ahoni, ko stress. Stress behe materie. Whekamaki ai ho tau loto. Pureanga o toa mo maa oni a nā. Whakatau ataina. Koe mea koe uki ki tau taulu he whorofora ki tau atu. O mau kakato mai. Ia peo tae mai e waa. Ia peo whesi mai e lau. Ia peo tori mai e fua. Kau ka pau e whaiwhange tau mau kakato e fua kau. Mau ai hono waa, mau ai hono lau, mau ai hono fua, mau ai mono aka. Koe whekau ia, oi whoroforoan. Tarau whai o tua, aisteri, mohaka mutou te atu ha whanua. Whanua ka hene kai tiki ongo sia koe ai. Te mo atu ko stoh no ngau e vaine, ko silanga hono ngā e whare. Mo atu me mutoa inasi ai. Ko whinangalo o tua. Komi ke maa oni a nā. Komi ke hono pure a ngā. Kai omu kakatope. Ka mori be, fu lolo e whaoa. O ngoi be u whetoa ake mai ka. Koe uhinga mai be koe tala mai u whiunga.
Ka koe kumi koe ki he maa oni a ana. Koe tau kātaki loloa. Kai o atu ailewa ke osi. E maupe. Tau kawe inga, e maupe. It is within our reach. E tau waupe ki ai. Ufangat be tahine princess. Tana noa tamulea koen. E tokua koe mea ena e whatukutara aki he tui hapai ki he tautahi. Tau whakora beta. Wea ngō paro pe ua. Ura ki koe mau e riri mo e loka. Peka uhinga e mau e riri mo e loka, na ni whorofora, ko e rea ia kau vai palo. Siange mea nani tarangi ki he. Ke kau hapai. Ka mea nau toa pehe ai. Ko e mau e riri mo e loka, ko e rea ia kau vai palo. Ano at bea o lau pe aru, kai whaha mea, e tokua o whaingataa. Tō ore vai toka ngāia me kawe inga. Mau ai eriri mo i loka. Parawepi o noua. Aia koe parawepi koe kau vai palo, o kaka parawepi e ki hapai. Parawepi o noua koe whirihia mo e riri. Ia koe ni whorofora koe tau parawepi. Parawepi e kau toa. O malawa pe. E maupe pe tau inasi hono tāpua ki. Koe rea ngahoro e kau muri tau sio positivi pe. He tau whama mau e tau wakai ki he eki. Koe o tua e malawa. Koe o tua e malawa. Si su ko koe pe se et matai koroa. Kai hau sio ke, ka mau koe. Mau ko toa. Ko sisu ko ia, ako marungo tupo, ko ia tau whāu. Ko ia une tau whai ho tau wei. Tau ngoi mawai. Ko ia e mana he whunua le rei utari mai. Ka munu atu tahine princess, pataloni, sia ko muia ngā. Te ke pure ako ka maa kau tokon, kau tutarahem kau ngau e whanawak, kau taha tutuku. E maupe. Ka tawangi tau maa kātoanga fia hai ahoni. Ke tau fia, tau lotola, tau maa whana. Gloria, pia moe langi, o kuai o tua maua i pia ia. Kua whai tamai, moe alo, moe lau maari maa oni oni, amen. O mea ke tau hewa, whāngea upa moe walunga fulu maa tolo e himi, wha walu tolu. A kau taua e ki mo tū furipe, e o na wifia e talupite, tō mo mahafu whai e toko naki, mo te watu ki e tau ka whai, laka tu lewa, sotia e o tua, ko i Manuela, o kutaki mo a. Tau mālohi
Kovi o tari mai. Katoa e kovi heri mo mamani. Toko si mo vai vai e kautau o eni. Ka koe fu mafi hotau ka piteni laka atua. Kainga mului ki tau lelei. Hawa mui mui hotau ka piteni. Ko pau mo ona kene au niu. Tui laui kuonga, tui taili liu. Laka atu lewa, sotia e o tua. Ko Emanuela, okutaki moa. Tāpua ke o tō mafi koe tamai mo e aro mo e lau maari e maanion tau tolu e he ahoni whai maua i peo tae ngata peo tae ngata amen. Oh
Tape a mawhia e tua mawhi. Tapu moe ahoni. Patapu atahine. Pataloni. O ako maalunga ko tupou. Ai koristu tuku moe ako lolotonga. Tapu mo lo tuita. Moho eki o whanua. Patapu atu. Whaiwhekau. Painwhereti atiola. Koe tangata malanga o ta uono fulmataha. Koe whai ako, koe pure ako, koe kapteni. Pia koe sekretari lahi. Moe pure ke korisko tupou. Whawhetai e tari lotu ai mafi. O me aho whakaofa mo mawhana lelei pia moko. Kai kanoni aki ai whekau e aho. E maupe. It is within our reach. Koe tau me ape a tau tolu koe fuafua kumi ki hono pure anga. Pea tene toki omi katoa e ia ngahi mea kutoe. Whawheta iko nai aho ni mono koloa. Pea koe koloa ia ku tau kumuni. Ke tau whanonga mo ia ke tau onongo fulmaua. Tahine whawheta. Ko hirieni ai polokalama konga hono wa e whai ki I mista pe mo pataloni. Mo kau tutuku koto ape mo kau whai whatongi aho. Pe ka hiria e whakahoko ai pehene whakataha ai koristu tuku. Ko e whakafuofua ko tau wau ki he konga hono wha katoanga. Taha wā ni masila. Ko e taimi I loia. Pea mo e whakame ite aho. E whai kotoa pea ke whalao sālote. O si teu mo whakaofa mo na panga maari. E ai e koris lorotonga ke teu ai ngai whatongia ko ia. E fua ki pe tau kamata he mea mai ai pataloni. Ka koe whakaamu, taha wā ni me nima. Koe aho kuongonga. Te tau turi pe o whakatatau ke taimi ai papalangi. E koe api ako papalangi e ni rea whakapapalangi. Lewe rewa he whakahoha. Teu mai e minista, teu ke wawe, malo. Kakatoia e konga oloaki, mo konga honoua o e polokalama o e ahoni. Whakahoko hangatau noa tuia me api ako maa o lunga ko tupo tapu tuku lolo ki he kovi kai tuku lolo ki he lelei. Hono malanga I a honi ai hoko sia e tau wanongo fulmataha o e api ako maa o lunga ko tupo. Hangepe ko ia ko whakatoka aki ai kamata o e polokalama I hono whakatapui o e mea ngāweng fo o koeni. Ke toi whakawhainga maari ai ako e tau whanau. Pea whai pōpō ai ki nau tolu kotoa pēa kau koristo tuku me ngahi whaitu kekehe whawhiawhia ku I heni ai toko lahi o kau koristo tuku kau whakataha atu I hono malanga ai tau wanongo fulmataha o e korisi. Pea hange ko ia na e whakatau lama atu I he kamata o e polokalama o ku hoko atu ki he konga hono tolu ko e whakatau ia ai ngahi tō ako o e ako tutuku. Pea hoko atu ke konga whakaausi te tau I he mala e o e api ako pe ki he ilo hoa tāia. Pea e toku whakakato pe ki ai polokalama o e ahoni. Ta tau moe hai mau whiwhia ke whamalo I ai pe ai sponsor o e ahoni. E tau leti o tamauhi. Seas fustu a kau maa ki mo tolu kotoa pe whai whatongia me hena. Kau maa ngahi whaitu ke kui ai e leti o e honfuru maa wha. Kau ku maa kau whakatahat mo kifi mo ala heni. Pea o anga pe ki whainga maari e koe ni maa kifi kene whakatau kei mai ai leti o tamauhi. Malo opito e Naomi. Pea awha moni eni. Mohono whekau o toto atu Naomi. Te tawala maupe. It is within our reach. O koe ki rea ko whangake maroni, Naomi. You can only give what you get. O koe ke tau wala a whakitau tolu hamea, o koe ke tau mau. Kua pau ke tau mau e tau tolu. Pea koe pureanga ia o he wani o wala mau.
pe ko foi me pe ia ke tu ko me ko to ka ta kumbe foi me pe ta ko ia ai mati wa no vestol tolu ko ka venga moni ne ahoni o gulahi e tau he holo he kume me ake ke na me mama ko ni pe ko osange me o tau mo vete ai pe ko hoko ngai palo pale ma ko hinga to lalo tau apia ko ma ko hinga ko ke tau kumi foi me pe ta e pe ko ia ko ka venga ko ni ko fai tau tala ke ai sekretari e kainga mo kau fanongo o e le tio Valfit Poineni ma Broadcom Broadcasting o kuala ma o pe ia ko e tau ngawe ai foi prokalama neu foi fica to ke tago ko malo ni kaf framatala ke hatu isapa pa mo tala ko au hiki me mo toni same fitua mo himi fa hiwa lau pe to same ya ngai hau te na fa va e ke lotu to hitap ko hatu isapa te na taki mu ai ko tau ai atonga lai pe na paanga ke na o mi fuaki kau kai ke o se fuaki paanga pa tau o tua ke paanga ka ko tau kumi ke tau ma he ku tau angai i fale la ko winga ta mahi e o ku to me ves fora ko ni to ha paula ke kai loma pe ke valu va he ves tani mama ta no tala he na mo ma o kala malianga popula ke mo foki ke mana va he ka na mo mau ai lau mali anga fata mau ko uhia i he tau ia te ia o tau kalanga apata mai o ke le tau mau ko ai foi mahino ko ia o hi tau toki fale lahi ko tau toki i loia ta ko o tua mafi ko tau tamai he van pe pele vai ve soko ia ko lau mali mo tau lau mali una fe fa mo ni aki o pe ta ko fa na o tua ki tau tolu ko o ia pe toki pele vai himi ni mano hi va vestolu tala he lau mali mo ni pe ko tau fa ma ko fai ta o rohi e ki hono family ta fa feta ki ko uhinga kai en tamauhi ko e potunga o tamauhi porque tamauhi ministry o ko business ia na ko ta o ne o furma tolu mono tapu ke o tua la fangile jona maulele mai nusila na fotu ki mu ai ai tamauhi ma to kamata a hua tolu o siulai wa ftata a hua tolu siulai taval tol fa naumi ko fotu at ke puleanga ai ko amalolo ko ano uhinga ai na toe o fai utui va ko ai ko auto nge fai longa ai pulanga tonga pena mau tapo ki ai le tio urak le tio pe miwa o ke to nga ese fustu da fai mai fononga ko ia ta ko to wa ka sias e sias mo lai si mau ofat pa na o mien ta ko nda ko to wa ko pe e ke me ko to pe ka ko ta mau ai pulanga me ka venga honi o se me ko to pe pe ko ia ka wa tu ko e ia mo ofa ke tamaui ko nga le tiona tani ma e no mo pe mo to ko ni mai to me ke tableti o he ko te a ho wa fa pe le tio fra ma fola e Valfit ni mai a te aroa ko inga pe ko me ta ta fito ke ho wa ko la fitu ko po uri me ta ke ono hing fe falo do la aki e fola ko te ko lo e ma inga mama ko ni Naomi ko fola pe mo pule anga o tua ko ia pe fia tamaui ke mau hanga o fai ngai framole ko to pe mo feto ni aki pe mo marato Catalina pe mo le tio Valfit Poineni ma ho ko tu Naomi malo pito ki fi moala ko e kakato ia o e ki ongo ko ia pe o ko tau kaunga fa fetai pe ai ko e fra fe ke ko listo tuku ko to pe e mahino pe hono fa to ka tau fe ka o tau to he ahoni ka fi mau pe ke si ma ui mo mana wa ke ki abia kokoeni mau kau he lau mono mo lau tapo aki he sia ko mo ui aonga moto kei tu loa o ko walai sia pe ko walai kolonga ai ne ngā ue o fai i tau tangata mo e tau tangata o mai ke ahon pe tatau mo ia mau fifia ke whamalo ke le te o tamau i se as fustua ka malai se pe pe ke ngai family ko to pe mo popo mai ki le te o Valfit Poineni ma e fa ma o ana ngata e tau whenga oe aki mo e ngahi ni ma ko to pe ko mo wala ni ma mai o fai popo ai ngā oe anga ni pe mo e le te o mo ke mau ki tatau atu ai pe he e hoani foki ke tau le te o hoko atu me ai ai fai fatongia ko e kakato ai frataha e kolestutuku pe te tau te kau frataha tu pe i he hoa ilo ho ata o e ahoni mautona e to fatongia atu
Mautou nai to whatongia atu mei he malanga o e pongpongi ni. Ko e toka ngai e tau le te o mo e tau live stream ko fuata level tuifua. Ko e whaita ko whiria paia ka o maha wepi lea tiunia. Ko e pēkia te au kau Naomi mo nia takafua. Hiriange ai ngahi hoa si ime hente tau toi kau whakatahatu i he ilho ataha o he aho ni. Tau whoke heke e studio, hoko at mea e whatungia o he hoa ataha ni malo apita. Ba ba ba